asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki lislaam yi mbokki Sénégal rawatina mbokki Sambe sant Yàlla mbokki région Diourbel bekk département bi Diourbel ak commune Patar Sambe sant Yàlla ñu ngi leen di siyaare di leen nuyu di leen ñaanal di ñaan yàlla nangu ñu ñaan yi di leen ndokkali ci weeru koor bu mag bu sel bi le xam ne yàlla ko farataaloon ci ndoosu jaam yàlla yi ñu defee ko ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëgg seen kem kàttan ba yàlla dogal ñu joxe ko dellu siwaat def ko ànd ak imaamu ratib bi ak mboolem imaam yi nga xam ne moo topp ci moom ak ñu yore daara alquran bi ak notable yi chef de village yeeg yëpp ak ñi nga xam ne ñoo bokk penc mi góor ak jigéen a mag ak ndaw ñu jógee fu ne ñu jógee Dabel Baara Daouda ànd ak sama turandoo Daouda Maroon ànd ak sama turandoo ñu jógee Sambe digg kër Baye Abdou Niang ñoom Galas ak ñoom góor gi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ak AC président comité rural bi pare Sera Ñoxor ak ñi nga xam ne mooy waa dëkk bi yëpp kenn ku ci ne sa njabootam bi Cheikh Ali yi nga xam ne ñoo bokk ci ñi diite daara alquran bi kon ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam den wax ne penc bi li nga xam ne moom la laaj jox na ko jigéen ñi nga xam ne yàlla dogal na ñuy bàlle penc bi ku ne gis na ne mu sette ak ni mu laabe te tuxuru nisful iman set bokk na ci jëmmu yàlla set li bokk na ci li lislaam bëgg kon ñu ngi ndokkale ñëpp di leen ñaanal di leen wax nag li nga xam ne moo tax rek ñu ñëw ci feet bi nga xam ne yàlla am na du ñu gàlloon ba ñu jéem ko ba matal ko te bëggoon barkeelu ci tuuti ci séeréer kono fogole i ngin may rooga yo wax la subhanahu wa taala ci ñi de andoona le i njul ay na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam i njulin na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam simo ra i ngidmo non i jegna nuun le ke roog tabaaraka fi'una farata a galina xa loos in i mbe'ayte kem katan in yaasam roog a jaɓan na in a jaɓananga na in yaasam te wisaar in xadna fane yaasam te xaajante we andoona e mbogdaani fa in a dooko roog a xare a den ajana firdawsi mboolem we andoona a mboɗɗara roog a ci a den tawfiix wod roog a taxa xa teɓandong xe na njanga roog a ɓaata ten jam na cang den ta ndiisir taaga we andoona den a mbi'a commerce ne roog a fi'ana den kaaga ta jeg na mbugit na we na mbayaase a ndeta ngara roog a yoɓana den a tet den fakat ten to a atayo ke andoona a refa ka taxna ta inooxo a qooq ale i njofna roog a taxa oxe jofnooxe yaasam roog a fi' te barke yaasam fo den jim ndiig jam ndiig yirmande ndiig xiwal ndiig naataange roog tabaaraka taala mat ngas ne andoona le a gariida a refa taneef roog o yaal oxe subhanahu wa taala lam roog o layɗule xuli allahuma malikal mulki tuutil mulka man tasaahu a layle ngu maat no ɓayuma refu o te ɗeeta ma feluna ta xotnu ka feluna a dengin wa feluna kon oxu roog a tanna a tegong rek wara o gidma roog o yaal oxe tabaaraka taala oxu maaduna yit a wara gidma roog no kaaga to ta felin alhamdulilahi rabil alamina ka andoona le ten ta re'na qeeñ den bo ta ñaaƴa a ndegan wiin we doomu adama ke andoona yee ɓasil roogum bo roog a cooɗa den ke ta mbugnayo we moofna yit a ngeɗayo roog lam o kiin roog moom dara ye xooxum ye doyan rooga doyan ta xeɗa roog ta tanan doomu adama ke andoona yee te moƴna den kon a nanda fe ke taneef roog a refu kon oxu andoona yee a foga no équipe nene we yoonna fo ten wene namta den rek kaaga taneef roog a refu roog koy ku ta tanna rek ka ta moƴ kon ino ngeɗa den bo ta njeg katan fana andoona xana mbaag o mbi'a ke taxduna ta inooxo nu andoona yee a genooray naaga rek ta ref na andoona yee a mos kay a xen bo développer saate le fo saate ke mbinduna fopen roog a yooɓ nin a qooq ale ta ngoorgoorloox na qooq ale doomu adama jege ka ɓoƴna a qooq roog tabaaraka taala ka ta layle wansalnahu mina samaa'i maa'an fa axraja fihi min samaratin rizqan lakum o te warlooxanu doomu adama ke o watna funana den foofi a saawan tam took lang ke gañcax a sutooxa te ta njeg kana njiriñooraayo kon a qooq roog tabaaraka taala oxu fi'eeruna yitamen roog tabaaraka taala
a reg tay te lama anday doom adama ke ta sawna tan na fe dara wag ne ñow na den ka boñ na xoox o xu refna ma ano xoox kiro yit ka o ñowta a xoox dongo comme ka fa orange ak fa fu pour ka fop a xoox a refu ke waral na ka nga so wala fo siso la fop na xoox te ta def sanum kon roog tabaraka taala kene ta layna xu weecuna itamen to xooy we andoona yee te ref doom adama ke ano ɓasil roogur oxu damna taaga daal fi'anay roog ke ta bugna ku na fi'na kaaga damanay roog no ke ta bugna kaaga fop a fi'angaan lang ke itamit a yaajayo roog a fi'ani me lang it ndefe kana mbaat kelo Dubai wala ta mbaat kelo bitim rew o jiko morso gar sep goma of roog tabaraka saate yu refna a fi'ana den a lang den ta yaajo kaaga itam mbaɗo moyto xayo mbaɗa win jan tangara a ngota lang ke a collectirano bo o leng waag ke xot maaga ta ngota xa ɓiyakan saxra a cooɗayo den ka andoona yee ka tananta sadaq a njirñorayo den tam jooxle den a ɓaxooxa ba ƴut to jiriñ ke den dara ta ndef no ndool kene itamit o maag ole andoona yee o maag saate ino yo o maag ole anga itamit ta mbay no yoɓandayo we andoona yee ka ngarayo a siqa kaala ka andoona yee ka ngupa kaala ke Sénégal a njegnayo a laawayo a ngota fop a ɓisooxayo bitim reew kanga itamit doom adama ke andoona yee kene warsak den ta mbokatan a sawanona saxa ke mbidna den jeg ke ngeex jeg ke kodom den ta njega taga moyen den kanga it bu andoona yee a jegay a xa ɓiyaken ndefna wa andoona yee ka ngar métier den fo ne yakarna den wanga ka ndal ko fo am sutoxo saate a mbaat ko mbind kon roga layle wala taqtulu anfusahum banu mbara qoox nuun wala taqtulu awladakum banu mbara xaɓi nuun mbara qoox nuun we oxe leyan we andoona yee de mbi'a kene waaye we andoona yee de roga taxu xane ta ref père de la nation wala den mbar mbar xaɓi nuun kon fa lillahi alhamdu roga layle buge yayaq we a layle buge we andoona yee ka mbi'a kay roga bugeerna kon o fogole Sénégal in way ngeɗana nuun ngeɗana fopen roog tabaraka taala a ref maat ngas nene andoona yee oxe jiite'una te refu Bassirou Diomaye Faye fo oxe andoona yee te ref oxe refna premier ministre a ref monsieur Ousmane Sonko yasam roga damta den bo ta mbad mi andoona yee me ta mbugɗuyo fo ke den ndegegna o fi'in fop roga fi'ana den bo ta njegte ka xupna kaaga andoona yee te ref kaaga fa lillahi alhamdu de ndef me representant xane no ke roga bugɗuna no doom adama ke fo ke roga bugɗuna no wiin we roog tabaraka taala de ngutoxun taaga xane a mbugo ndamto wiin we bo ke roog tabaraka taala yene na den fo ke ta buganna den fop ta ndaaw taaga kon kaaga a toqa maaka meɗuyo yasam roga yelefa ten roog de lay ɗe sanurim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum ata yatabayana annahu alhaqu roga lay ɗe xam lala nuun kemanes no ke widna nuun bo na cem nuuna ke bo nu anda ye roog rek o refu dëgg kene andoona yee te ref ke jegna na toq dena lene xane roog ka lalit te kemtaanum sanuritum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum ata yatabayana annahu alhaqu xam lala nuun kemtanes ke no ke widna nuun bo na cim nuuna ke bo nu anda roog rek o jegu roog rek o refu kene jegu rogo lay ɗo quli allahumma malikal mulki tuutil mulka man tasaw layɗan mi ke samwe 2000 te président Abdou Diouf a xicra fo xa tagu o gutanuna oxu refna ndam wene ndam am de mbol kayo wene ndam be mboli kayo kanga fopen layle dal roog dal oxu gutanuna place um rek ta ime toñanoy to a felangan ta yirfong bo ta xool xaj ta tegu mana an afi ke refna dogalum nana mi de laykima kam fola o leng nana waaye kam xeɗa a roog fan na fola dol o te andu ke moƴna Sénégal xe moƴna no doom adama ke yasam ta folana Sénégal kanga yit te ref ke andoona yee te fi'una ɓakale ne kon yasam roog fane andoona yee te andu ke moƴna doom adama ke a and ke faaxna na den roog tabaraka taala a damit weta yakaruna yo to a njeg mata moƴna den o mat ta njof maaga fo roog fa andoona yee te tax wene yakarelo yit ke tax na ta yakar roog a damta den taaga kon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh محمد الموت نجاة من النار ودخول في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة اللهم سلمنا وسلم ديننا اللهم سقنا فقا في الدين وسار في كفاية في الرزق وسيئة في البدن توبة قبل الموت وراحة للموت بعد الموت نجاة من النار ودخول في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة يا الله يا لطيف بهبته يرزق من يشاء وهو القوي الحسيس ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلى إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وإلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فاتحة.